нархи 1 метри куби оби нӯшокӣ барои аҳолӣ аз 1 сомонӣ ба 1 сомониву 20 дирам бардошта шуд. То имрӯз аҳолӣ барои 1 метри мукааб оби нӯшокӣ 1 сомонӣ ва барои партов об 60 дирам пардохт менамуданд. Ташкилотҳои бюджетӣ бошад барои оби нӯшокӣ 1 сомониву 70 дирам, барои партов об 1 сомонӣ, корхонаҳои саноатӣ 6 сомонӣ маблағ месупориданд. акнун нархномаи нав ҷорӣ шуд. ман барои ҳамин зид об қимат, мосир қимат, манасибет қимат, ман ин ба розӣ не. албатта мо одами инвалид, шароит вазбин, аз чӣ сабаб ин қимат шуд? ҳаку фикри ма ҳамин ки зарур бошад мекунанд, обам дар кор, давлатам бевай наметавонад, об қимат шавад, хаям расхода шай, алқиса вада канал баям, дига ҷо оям, расходи бисёр шай, ман чироғ доданд дар кор. акун конечно ҷар халқ ваю, халқ ваҷаб одами меҳнате ки мекунад фақат барои орд мекунад. ҳозир мен соли замонаи достон нитошта Россия вая ман ҳозир кор нест. ин соли гап миллион одам гаштаам дост. тим более свет а худом бошад, оби худом окаму роғна. ман ин ба нисбати ин ман конечно розӣ не қимат шавишва. ман мехостам бо арзон шавад, чунки барои халқ ҳама чи. آب گوجنده شوکمی. بسیار آب حیات ضرور. به آب حیات نمیشد. هر چی کنیم، هر چی بشود کم. البته چکمش بسیار، خراجاتش بسیار، همه بسکن در کار، بیوجو پول در کار، اصلا پولو یکوش بکن ندارد. همش منفعتی خلق بود. خوبه برق من می‌سازم زیاد شد می یک آزاف فویز زیاد شده باشه دیگه و به واسطه تاثیر می‌کند به نرخ آب. برای چی؟ ما همه آب‌های با واسطه نسازهای آبکشی خانه‌های بلند آشیانه و دیگر جاها با همیشه با واسطه شبکه‌های آبرسانی همین نسازها که آب می‌دیم. هوایی که قیمتی همون خدمات رسانی و همش داخل میشه. یا اگر عباره دیگر که بگویم اگر آب ما به پول تاجیکستان به لیکن خدمات رسانی هاش هم طلب می‌کند که حق آب ما تیم. сабаби болоравии нархи оби нӯшокиро директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хуҷанд обу канал Носир Ғафурзода аз баланд шудани нархи қувваи барқ ва сӯзишворӣ медонад. ӯ афзуд ки нархи равғанҳои молиданӣ ва таҷҳизотҳои техникие ки барои кашидани оби нӯшокӣ аз чоҳҳои зеризаминӣ лозим аст гарон гардиданд. сабабаш асосан хато намекунем гирӣ ҳамин қиматравии сӯзишворӣ, қиматравии барқ. اساساً ما استفاده میبریم برق. 5 انشاءاتی آبدهی شهر خوجند و قسمی ناحیه باباجان غفورov وجود دارد که اساساً محرک‌های با برق کار میکردگی ما استفاده میبریم. مثلا میگیریم در یک انشاءاتی رقمی 2 شهر خوجند در یک ماه زیاده از 1.9 میلیون کیلووات برق استفاده میبریم. در انشاءاتی رقمی 4 ای شهر خوجند زیاده از 700,000 800,000 کیلووات قوی برق میشه. جمع در یک ماه استفاده بردن برق خوجند آب کانال از 2 میلیون تا 2 میلیون و 400 کیلووات ما برق استفاده میبریم. аз 1 декабри соли 2019 54,000 муштариёни хуҷанд обу канал ба 1 метри куби оби нӯшокӣ 1 сомониву 20 дирам маблағ пардохт менамоянд. корхонаҳои худ маблағгузор 6 сомонӣ ва барои ташкилотҳои бюджетӣ 2 сомониву 4 дирам, яъне нархнома дар умум 18% баланд бардошта шуд. директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хуҷанд обу канал афзуд ки нархнома барои гурӯҳҳои истифодабарандагони оби нӯшокӣ ба истиснои аҳолӣ беназар дошти андоз ва арзиши иловагӣ муайян карда шудааст. хотиррасон менамоем ки бори охир нархномаи оби нӯшокӣ оғози соли 2017 қимат шуда буд. Саид Мухтори Сайданвар, Манучеҳри Мунир, Наим Аюбов, Хабар.